Najprej prisluhnite tele pesmi. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Dobro, poglejmo vprašanje, ki je povezano s to skladbo. Ena izmed živali na sliki je omenjena v naslovu skladbe iz leta 2019, ki gre takole. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Za katero žival gre? A, B, C ali D? Hitro ste odgovorili, skoraj da nisem videl. Vijolični, kako ste odgovorili? A. A. In rumeni? A. Prav tako A. Ja, takole vam bom razložil. Skladba izvajalke Tonzenaj je leta 2019 zasedla prva mesta na mnogih glasbenih lestvicah, no pa tudi na marsikaterem javnem avtobusu smo jo slišali precej na glas. To je bila seveda skladba Dance Monkey, ki jo poskušam igrati malo na kitaro, oziroma pleši opica. Ja, oba odgovora sta pravilna.